ngingavelanga ngasindiswa ngakho ke ngiyakwazi ukuphila la uhallelujah ngekho khona la kukhona yakhona abantu thuli kakhulu ke Hallelujah. alibonge igama lenkosi igama lami ngugogo Amen. uyazi noma ungathanda kangakanani ukuthi ngusisi noma ngu-anti sesidlulile leso sikhathi igama lami ubani bazalwane that's why ngimila ngalesikhathi uyokhuluma ugogo angisakwazi ukushumayela kade ngaqala manje ngiyakhuluma nje yenze njani bazukulu wama khona umuntu ogogo kudinga akhu qondisisowe ngibingelela kakhulu bazalwane umfundisi uDuma ngibingelele kakhulu abefundisi bami abanye babazukulu abanye ngiyabona akasekho umfundisi la obaba mina bazukulu alibonge igama lika Jesu ayikho into emnandi bazalwane njengokubona abefundisi abasha kimina ngoba mina ngesikhathi ngibizwa inkosi abefundisi kwakwamakhehla ngoba kwakudingeka umuntu azakhathale efemini ekhahlazwa ifemu andikuba ezensimini haleluya ngoba ensimini kwakunendlala wethu umuntu uma ezwe iphimbo likaNkulunkulu embiza athi ingane zami zizodlala nami nje ngabe ngathi ngawulala ngomqolo esibhedlela emakhotha inkosi ngithambisa ngoba ngangizibuza ukuthi ngizoqokwani ngoba amakholo ayenikela ngo2 cent okweshumi kuyise kusheleni wena ukuthi uzophila kanjani lapha alibonge igama lika Jesu kodwa inkosi ibizile nomngazabalaza kanjani ugcina khona ngiyambonga kuJesu bazalwana ngiqale ngicolisa ukuthi ngifike izolo akufanele bengafanele ngifike izolo kufuneka ngifike ngemzolo eqala inkonzo wangifonela umfundisi uDuma washo ukuthi iage yami isengenza amaplan amanye njengoba ngimdala nje bazalwana umsebenzi wami uyanwebeka alibonge igama lika Jesu angiyenzi into engiyithandayo ngesikhathi engisithandayo mina nje bafundisi njengoba senakhipha emaplanini ama-holiday mina nginalo nje umfundisi wami angilitholi yazi angilitholi holiday nje ngihleli kwami angilitholi ngisho ngilele embhedeni ngisho iholiday mina yazi ngiyakithi hey ake ngiyophumula sekukhona abazukulu lapha ekhaya ngithi ake ngiyophumula ukhala ucingo ukhala oluthodongeni ukhala iseli ngise ngithi ngibambele lapho abamba omunye ngiyangiphume ngihambe Hey. haleluya Amen. khona into engayisho kathi la engi njengomuntu ebizwe inkosi engayilandeli engafuni nje ukulandela inkosi efuna ukuzilandela yena dingi inkosi uthi lo muntu wabizwa yimina manje akasangilandeli uzilandela yena alibonge igama lika Jesu isho ukuthi ke bazalwane kube yiloko nje kungiphazamisileke kwaze kwangenza ngafika izolo ngibonga uNkulunkulu ukunifika senikhona alibonge igama lika Jesu nginomyalezo la ongishisayo uyazi nozwa nani bafana maseniguga uba nomyalezo okwenze njani
okushisayo ishumayele kaMashu kuleli yasonto kwaba khona inkonzo kwadinga ngesonto ngibe kaMashu ngashumayela futhi alibonga igama lika Jesu angikhathali nje ukukhuluma ngoba kukhulumi mina praise God kunonyaka esasine fasting kaMashu ka 21 years wathi umholo ekhona ngaleso sikhathi kudingeka umuntu 21 days sorry wathi kudingeka umuntu ozosho ukuthi ufuna inkosi imenziseni praise God ngathi mina baba ngicela ubangalo ngibheqebula iBhayibheli ngifuna ukuthi ngizoshumayela ngani ngicela ukuthi mangiyi phambi kwabantu lethu umyalezo ngathi lokho kusho befundisi laba baphuma esikoleni lo uphequlula uprepare izono ezisekhaya izone esekhaya ushiye lezi ezikhona kanti uma ingcwele uprepare lezi wabuya nazi nonke la endlini ngizokhuluma into njalo eqondene nawe praise God wangisiza uNkulunkulu ngalowo nyaka kuzoba namhlanje angizikhathazi ingane zingitshela manje nje bengihlalele nomunye ngimkhansela sathi asicela ukuthi kujwabu angizushumayela ngizothini sisho nihambe niyophumula ilungele inkonzo yasebusuku alibonga igama lika Jesu ngiyele umfundisi ngena late ngijabulisa njengokuthi kuleli bandla kwafika lapha amadoda ethamba hey bazalwane ababekhuni labantu thina ubanje sifika efieldini baba ngafuni noma uplano bethu abefundisi bengaka ungathi uNkulunkulu wadala abefundisi kuphela alibonga igama lika Jesu sahlala nje sathothobala hayi baba hey ngahlala ngenze njani basana ngaphika ukuthi ongibizile vula masango ovula manje kwakobhoza umfundisi ngiyabatsha ukuthi bangayiqhenyi futhi ngibatshela ukuthi bawahlonipha amadoda abantu nje abafuna ukuhlonishwa noma esidakwa hlonishwa nala ke Philippine uma uzoba umfundisi wesifazane ovula freeway la befundisi sorry mina ngoba ngifuna bangivulele nje ithuba loba ngishumayele ngibahlonipha ngize ngiguqe phansi ngoba ngifuna ingavaleki le ndaba ngife nayo ngenze njani bazalwane ayikho into ebuhlungu bazalwane njengenyanga ifa nezikhwama ingazange basiza abantu namhlanje ke bazalwane umyalezo ongishisayo praise God owebandla owani bazalwane ungenzeka la endlini ukuthi ukhona umuntu ongakabi ibandla ngithi sorry kuyena kodwa abantu abagcwele la iningi labo bayini bazalwane omunye uphela wazi ukuthi uyibandla ngoba engene emanzini amaningi angithi nishumayela lokho befundisa uzube ibandla mzwana wangena emanzini amanjani ngiyangizwa ngiyena ngakuthiwa nesidlu ungasidli ma ungakangena emanzini okunye ngikubuzile ukuthi ngikuthathaphi praise God ngithanda ke bazalwane sazi kuneminyaka lo mkhuleko waqala kuneminyaka waze wafika nawe waze wenze njani nawe wafika nawe kodwa khona into umoya engcwele angitshele yona ngesonto ntambama ngisekhaya ngikhuleka haleluya wathi umoya engcwele befundisi akuyona iconference le isazwakala akuyona ini le bazalwane akuyona iconference le bandla lase Faith Mission ine conference yomama iconference yabasha iconference yebandla lonke iconference
ikhona nephethwe umambasi conference nyangizwa akuyona ke le sokhuleka namhlanje ningayidungi lento ungathi masakufika wena uphendule lo mkhuleko kube iconference awuthandaze ngongoma igama lakho baba linamandla haleluya sizolalela wena moyingcwele khuluma zuleli phezulu khuluma ngathi uyaqala onendlebe yokuzwa ezwe lokhu moya kushoyo silana baba ukuzolungisisa ukuba sibe yibandla leqiniso ngoJesu amen praise God akuyona akuyona conference le umkhuleko yini bazalwane uma ungakwazi nje ukukhuleka la uhlala khona uze la ngaphambili nazi insizwa uzokubeka izandla mhlawumbe uzizele conference nje la isemkhule akona ngisho camping wengane akona camping kulo ugcwaliza nje uphuma wehla wenyuka akona camping isemkhule uma ungakakwazi ukukhuleka ulalele ngoba bazobizwa nokuthiwa abadinga ukuthi baphiwa amandla okukhuleka ngoba umkhuleko udinga umuntu onamandla yabo vele usibangela umsindo ngathi umfazi webhantshi sibangela umsindo nje umfazi webhantshi amen efuna khona kuzolo ukuthandaza nesisibani ngoba uyadedeza size mkhule niyalazi leli bandla lebandla laphendwa uJesu ngomkhuleko yebo Nkosi ngisho umfundisi ogcotshwe kangakanani uma engakwazi ukukhuleka ugcine failile uphinga ngisho engathandi awu Nkosi yami haleluya umuntu ongakhuleki bazalwane wenza wonke amahlazo awu moya ngoba into siza umuntu imtshele ngobuthakathaka bakhe nezono zakhe umkhuleko uyabona mina iminyaka yami yokuzalwa u77 ngimile la evangelini ngoba ngafunda ukukhuleka angikhulumi mina uma ingcwele ngasho ukuthi angikhulumi praise God amen haleluya ngiyakhuleka ngezikhathi angikhulumi ngezikhathi ngoba umuntu okhulekayo bazalwane akanasikhathi sokuphephetha indaba awu uyazi ufikela ngolesini ukhuleka la endlini la etendeni bese kuphelile unele ufika nje lapha emaklasini thulu moya ingcwele adabu uyaziqalwa ngenkonzo zazonakela izinto ebandleni hayi kwakuvuma kwabonakala ukuthi ama-chessboard namakomiti amakhulu ama-region akakwazi ukuzilungisa izinto into edingekayo yini bazalwane mina bazalwane ngiyadabuka ukuthi uzala wena ohlakaze ibandla la uhlala khona and uzala wena undabeni umntakasidwani ezweni lakho kodwa uzala utshela nabantu osonto nabo thina phela ukhisimusa Saul ekubalekile lokho aSaul ukhuluma kangaka uhleba kangaka uzonda kangaka ungathetheleli kangaka kungcono uzukhisimusi kunokuzala abantu abezala abazalwane ngikholwa ukuthi abantu abaserious futhi kufanele umuntu ohamba lomkhuleko ebandleni abesibonela amen ungahlushekwa naye khona efuna ukushumayela engafuni ukuthandaza awuthandaze mfundisi uthi thandaza baba wethona amandla wonke uNkulunkulu glory to Jesus baba siyabonga uNkulunkulu hallelujah
phakathi kwethu izwi lakho alifani nezwi labantu imankosi noqotshiweyo wakho silalele ngoJesu inkosi amen. uJesu wakhathazwa abafundi bakhe wathi khuleka balala ngoba ukukhuleka kuyona into elula akufani nokushumayela isho ukhuleka uJesu bazalwane sasincane isikhathi sokushumayela kuyena esikhulu kwakwesani esokukhuleka sizesicula ikhora sithi unamandla uma sikhuleka ngani uJesu wenze njani abese wenze njani wena sewaze watshela i-stealing board yakwakho ukuthi owakho umkhuleko uphendulo wena uthe umfundisi la yimi ukucela ungakholwa alibonga igama likaJesu uyazi ukuthi ngihambe kakhulu netende ayikho into engikhathaza njengabantu ukuthi maqhinga kwitende bazodlalela kulona mfundisi alibonga igama likaJesu kwakhona abantu ababefika bedlala ngendoda kaNkulunkulu igcotshiwe bafike singaphe South Coast bafika namabhodlela anamanzi kangisengane ke nami ekholweni kase ngiyabona ngathi yini lenithwele bathi sibonisiwe sambulelwe umprofeti lo ethandazela amanzi be careful webefundisi uyazi mawugcotshwa uNkulunkulu udidiswa abantu bathi bambonile baba ngithi ethandazela lamanzi beze nawo kathi ngicela nowabeke lapha kude netende lamanzi bese ngene etendeni kuzothandazelwa nina hayi amanzi bazalwane ibandla liyabadinga abantu abanesibindi phela ngeke uNkulunkulu akusebenzise mawumisti nomesi siqhaqhazela yazi mangcwele mayifika la kumina wafika nje wadala indoda esifiti Amen. That's why mina bazalwane angizange ngihlushwe ubufebe nyangizwa ingane hayi ukuthi ngingathombanga ngangithombile kodwa ngizange ngihlushwe yini ngoba babungaphansi kwenyawo zami imina ngangitshela umthetho mina ngakutshela mina nomzimba watshelwa yimina ukuthi ngeke ngishade wafuna ukushada yangizwa maqamba mangithi hayi angishadi njengoba nomzimba wami wafa mina